وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ او کل جاغست امونگا پوخ لوز د بنی اسرائیلنا چی بندگی بند کوئے تاسو سوا دا اللہ ندبل وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا انیکی بکوئے مورب داسر انیکی کول وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ اخپلوانو سرا یتیمانو سرا و مسکینانو سرا وقولوا للناس حسنا وعیب خلق تا خیست خبریم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة و پابندی کوئے دمانزو اور کوئے زکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم بیا مخوارو تاسو ددیل وزنا مگر لکسانو استاسونا وانتم موردون او عادت ساسو دے محرول وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کل شواغستمگا مضبوط لوستاسو لا تسفکون دماءکم نبتو یوائے تاسوینی دخپل وینی دیوبل پنا حقا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم انا موبا سے تاسویو بلران ذکورن استاسونا ثم اقررتم بیا اقرارکو تاسو بدی لوز وانتم تشہدون و تاسم شہادت کوئے ثم انتم ہاؤلائی تقتلون انفسکم بیا تاسو اے خلقو وجنے تاسو خبرزاننا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او باسے اوڈل استاسو ذکورن داغینا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان مرگرتیا کوئے تاسو دیوبل سرا دائی پا مقابلہ کی پا گناہ پا ظلم کی وَإِيَّاتُكُمْ مُسَارَا تُفَادُوهُمْ او کراشی دا کسان تاستا قیدیان نخلاصوئے تاسوئی لرا پا فیدیو ورکولو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اخراجهم او شاندار حرام کڑیشور پتا سبانی استلائی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض آیا فسیمان لرے تاسو ببعض حصہ کتاب او کفر کوئے ببعض حصہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم ننشت بددا غچا شکی دا کار استاسونا الا خزي في الحیات الدنیا مگر شرمندگی بجون دنیاوی کے ويوم القیامت يردون الى اشد العذاب اور پرز قیامت باو گزول شدید سخت عذابتا وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ تعالی غافل دائے کارنا شتاسوی کوئے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ داخلق دیش خوخڑے جن دنیای باخرت فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون نبشی اس پکولے ددین عذاب مقرر ددی و نبدیسرا مدد کی دیشی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ آیقینا مرکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام در کتاب تورات وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پر لپسیلے گلیو منگا داغن رسولان وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور کرو منگا عیسیٰ عزوید مریم تاخکار دلیلنا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اکلکڑو منگا دلرا پر روح پاک سرام أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ آیا نہر وقت شراب وڑتاس رسول دا سی خبریش نبغوختے استاسو النفسنون تاسو لوی کو لدائینا ففریقا کذبتم نیوٹلا در رسولانو تاسو دروغ جنو گرزول
وفریقا تقتلون وبلدلا تاسو وجلا وقالوا قلوبنا غلف او ایل بدی زمگا زلنا ڈک دی دا علمنا یا زلنا زمگا بندی پا پردو کے بل لعنہم اللہ بکفرین بلکہ لعنت کرے اللہ پا دیوانے پا سود کفر دی فقلیلا ما یؤمنون دیر کم دین ایمان روڑی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم اور کلش رائے دی تا کتاب دا طرف دا اللہ نا تصدیق ان کے رائے کتاب منوشد دی سردیم وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا او دی مخید رات للو دی کتابنا مدد بے قختد اللہ تعالیٰ نے دا کافرانو پا مقابلہ کی فلما جاہم عارفوا کفروا بے نارکل چراغ دی تاغشیش دی پی جندو انکارو کو دی پاغبانی دزدوئیم فلانت اللہ علی الکافرین لعنت اللہ تعالیٰ دے پا کافران باندیم بیس مشترو بھی انفسهم بد دے حغائے چخسکڑی دی باعث رضان نخبل ان یکفرو بما انزل اللہ چو کفر کی دی پائیں چا اللہ تعالیٰ نازل کرے بغین دوجید زد و عنادنا ینزل اللہ من فضلیم پدی خبر آشرالی کی اللہ تعالیٰ بعد فضل خبل علا من یشاء من عباد پاشا بانے شوغاڑی اللہ تعالیٰ دخپل بندگانونا فباؤ بغضب لا غضب ناختش دی بیو غضب سران دا پاس دبل غضبنا وللکافرین عذاب مہین او خاص کافران در عذاب دے رسوا کن کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ او کم وحشویل شید ایمان روڑے پائش اللہ تعالیٰ نازل کرے قالوا نؤمن بما انزل علينا دیویم ایمان روڑو پائش نازل کرے شرے پمون ویکفرون بما وراء او کفر کی دی پائش سوا دائے ندیم وهو الحق مصدقا لما معهم او دا ما سوا حقم دے او تصدیق ان کے دائے کتاب چی دی سرائے قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مومنین طول توائن ولی وجل تاسو پیغمبران دا اللہ مخید دی تورام مخید دینا کئی تاسو ایمان لڑن کی بتورات وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ وَيَقِينًا رَاوَڑُ تَاسْتَ موسیٰ علیہ السلام مخکارا دلیلنا لتوحید ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بیاونی تاسو سخیل را پخدای سرا پسدانا وحال دارے جتاسو ظلم کوم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ او کل جاغست منگا مضبوط لو استاسو پور تکڑم استاسو دا پاس تور غرم خذو ما آتیناکم بقوت واسمعو ویلو منگاونی سے آئیش درکڑے منگا تاستا بطاقت او آورے در احکام قالو سمعنا واسینا دیویل منگاوی در اونگا نمانوم وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ او گڑوڑ کڑشو دری پزنوں کے محبت دسخی بسود زور کفر دریم قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ تو آیا بد حاشیچ حکم در کی تاست پائے ایمان ستاسو کتاسو ایمان والا قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله تو کشروی استاز دپارا کور رستنیش جنت دے پنیز اللہ خالصتا یواز استاسو من دون الناس سواد نور خلقنا
فتمنوا الموت ان کنتم صادقین نو غواړی مرگ لرا پا دروغ جنوانی کتا سو رشتنی ہے ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم کوئی شری نغواړی دی مرگ ہرگز پسود عملونو چی مخکلی گلی لا سنو ددیم واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالی خپوئے دے پحال دے ظالمانو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ او خامخاو بممیت دیل را دیر ہی رسناک دعام خلقنا پجن دنیاویم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا دے شرک انکنہم یود احدهم لو يعمر الف سنہ ارمان کی ہر یو ددی چ عمر دے ورکڑی زرکالا وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر ان لدا کس بچکون کے دل رضا عذاب اللہ نا چ عمر دے ورکڑی والله بصیر بما يعملون اللہ تعالی دن کے رضا عملون شدیے کئی قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك تو سوک چی دشمنی دا جبریل ناغ تبارے زکا جبریل راوڑے دا قرآن ستابر بذن اللہ پا حکم دا اللہ مصدقا لما بین یدے تصدیق ان کے لدائے کتابوں چمخ کی دے قرآن نریم وہدن و بشرا للمؤمنین و ہدایت دے او خوشحالی دا دپار ایمان والو من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال اغا سوک چی دشمنی دا اللہ و دا غد طول ملائکو دا غد رسولانو او خاص دا جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین یقین اللہ دشمن نے دا سی کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور یقین نازل کری منگا تاتا آیتنا واضح وما یکفر بها الا الفاسقون و انکار نکی دینا مگر آسوک چی وطلی دا حکم دا اللہ نام او کلما عاہدوا عہدا نوزہو فریق منہم آیا روح چی لوس کرے دیو لول مات کرے غیل رائے اور ڈلے دینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ دیر دین ایمانم نروڑی ولما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم اور کل شرائع دی رسول دا طرف دا اللہ نام تصدیق ان کے دائے کتابوں چیدی سرئی نبذا فریق من الذین اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم نو غزو یو ڈلی دائے کسان ناچی ورکڑ شیر کتاب کتاب دا اللہ لرا اورتا دشاگان اخبلنا کانہم لا علمون نشولی گویا کی دی سیلم نلریم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان اور تابداری اکردی دائے شلستبا شیطانانو وزمان دباد شاید سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمان کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولكن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کرو یعلمون الناس سحر زگا خود بے خلق تجادو وما انزل على الملکین ببابل اور تابداری اکڑی دائے شرالی گلشو پتو ملائکو ببابل خار کے ہاروت و ماروت نمیو ہاروت و ماروت وما يعلمانی من احد حتی یقولا اور تعلیم نور کودی شاتر سحر تردیش ورطب اویل نسیت دپارا انما نحن فتنة یقینا خصاص دپارا امتحانیو فلا تکفر نکفر مکوا پیز دکلو دجادو فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
ویزکو بدی داغین حاغا چی جدائی بیرا وست پسو دائے پمند سڑی او دخل دائے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ انو دی ضرر ورکا ان کی پائس رئیشتا مگر پا حکم دا اللہ ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم اور اس دکول دیا غیر مناش نقصان ورکو دیتا اس نفین ورکو لدیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ایقیناً خپوئی دل دی چچا واغست دا جادو نبی دل را پاخرت کے اس حصہ دا ثواب وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ او خامخابت دا عاش خسکڑی دی پائے سردان نخبل لو کانو یعلمون کدی پیدے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا او کدی خلق ایمان راوڑے اور زان ساتلے دا کفر و دا سیرنا لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ خامخاڑ ثواب شد اللہ دا طرف ندے غردے لو کانوا یعلمون کشر دی پوئے لرلے یا ایوہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو معیتاسو لفظ رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا اوائتاسو لفظ انظرنا او بیاغوکی دے خبر داغتا وللکافرین عذاب علیم و دا پارا دا کافران و عذاب درناک دے ما یود الذین کفروا من اہل الكتاب وللمشرکین نواری کافران خلق چی کتابیان دی و نور مشرکان خلق ان ینزل علیکم من خیر من ربکم چی نازل دکریشی پتاسو سوحی استاسو درب دا طرفنا واللہ یختص برحمته من یشاء اللہ تعالی خاص کی پخپل رحمت سرائے چالچی وغاڑی واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی خاوند الفضل لے ما ننسخ من آیت او ننسها آشی بدل کو منگا آیو آیت حکم داغی تلاوت دائے آئیر کم آئے لرستانا ناتی بخیر منها ومثلها روڑونگا غرد آغین آیا دائے پشان الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر آیت نپوئے گی یقیناً اللہ تعالیٰ پاسی بانے قدرت درن کے دے الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض آیتن پوئے گی چی یقیناً اللہ خاص غلرہ باسعید اسمانون دزمکرام وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نشتتاس لنا دا اللہ نسوائے سوک بچگا ان کے ان مددگار ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل آیا غوارے تاسو چی اعتراضونوں کے پر رسول خبل لگسنگ چی اعتراضون شیو پر موسیٰ علیہ السلام دین مخیم ومن یتبدل الکفر بالایمان اچھا شو آغستو کفر لنا پر بدل دا ایمان فقد ضل سواء سبیل یقیناً دے اوڑید برابر لارنا ود کثیر من آل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا غاڑی دیر دا کتابیانونا چی واپس کی تاسلنا پس ایمان ساسونا کفر کون کی حسدا من عند انفسهم دا دوی دا حسد چی پیدا شید دی دا نفسنونا من بعد ما تبین لهم الحق رسط دائنا چی خکار شیر دی دا حق فعفو واسفحو نعفو کے درینا و مختناروے حتی آیاتی اللہ بیامرے تردی چراولی اللہ تلاق پلہا خاص حکم ان اللہ علی کل شئن قدیر
یقیناً اللہ تعالیٰ پاسی بانے قدرت لے ان کے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور پابندی دمانز کوئے اور زکاة ور کوئے وما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند اللہ آج لے گئے مخی دپارات زانو نخبلو خوش نیک عملی ابم میں تاسو داغ ثواب دا اللہ سرعام ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً اللہ تعالیٰ پائملون چی تاسو کوئے لدن کرے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا ادی وئی شر داخل بنشی جنت تا مگر آسوک چی یہودی یا نصرانی تلک امانیهم دا خواہشات ددیم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین تو روڑے تاسو خکار دلیل ستاسو کتاسو رشتنی ہے بلا بلکہ دا سدا چمن اسلم وجہو للہ و محسن چاچی تابع کا خپل مخ خاص اللہ لراؤ دیو احسان کو ان کے باقیدہ کے بتوحید فلہو اجرہو عند رب تدپارا ثواب دا عمل دے پنی ضرب ددم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون انا بی حسیرہ پدی و نبری غمجن کی